Това National Orchestra. Кежеккенин бәндісі күнділік. Эргем Джоновыз. Добрый вечер, дорогие друзья! Мы приветствуем вас сегодня в таком прекрасном месте, в географическом центре азиатского континента, на необычном концерте нового формата. Прямо сейчас концерт Тувинского национального оркестра транслируется по интернету в режиме онлайн на весь мир. Давайте поприветствуем всех наших зрителей и помашем им! Анжаңыштың базы қатап сілеріне сағындырып тұрысы жүглай бөкін Қызыл Хоорайда әвес бүдін Тыва Республикада, бүдін Россия Федерациясында, бүдін телегейде шақ бұл ойын көрісіні көріп тұрар. Анжаңыштың мен болзымыза бөкін әлейін базы таштықы долғырында базы чарлап бор мен паучалы өске чорттардан көріп тұра эштеріске. Анжаңыштың, thank you very much for coming, all of our friends who are watching us here this afternoon on the internet. We welcome you to the concert, the first ever live webcast concert of the Tuvan National Orchestra. Thank you. В нашей Туве уникальным образом сочетаются несколько климатических зон. У нас есть и тайга, и степи, и тундра, и полупустыня. И в следующей тувинской народной песне воспевается богатство и величие нашей тайги. In Tuva, we have many different kinds of landscape. We have mountains, taiga, tundra, forests, and deserts. This next song is dedicated to the most beautiful and holy sacred landscape of the Tuvan people, the taiga. Toruktuk dolgai tangdam.
Что ни говори, а ИГИЛ — это душа тувинца. Такая же широкая, как степь певучая, как горная река и быстрая, как табун скакунов. Шон, как ты думаешь, ты согласен со мной? Шынавла ындыктар аржағына. Жерлей чөшпірәжі түрмен зәйін біле. Амбод ашқылар әштерізге ваза олчыдыруттың. The next song is a song that is dedicated to a musical instrument that represents the soul of the Tuvan people. It's this two-stringed instrument that you see the young men in the front of the orchestra playing called the igil. The song is called My Igil, My Humei. Слова и музыка народного Хюмейжи Республики Тыва, солиста всемирно известной группы Хюнхюрту Кайгалола Ховалыга. Соло на игиле исполняет народный Хюмейжи Республики Тыва Евгений Сарыглар.
불러요 사이다라라 사와라 그래 사이다라라 사와라 그래 Сайзыравладырызын. Елді доқтас. Андыла болсын ерел доқтасынан көмейсі қат сайзарапла дұрысынан ерел доқтасын. Следующее произведение написано композитором Оксаной Тулюш. На настоящий древнетюркский текст, найденный в местечке Элегес. «О, сыновья мои, народ мой, с вами я навечно разлучился. Друзья мои, широкий пояс мой со стрелами уже в земле. Мои быстрые, как ураган, кони. Народ мой, со всеми вами я навеки разлучился». The following song was composed by the Tuvan music composer Oksana Tulush, artistic director of the Tuvan National Orchestra. It's based on a text found from ancient standing stones from the ancient Turkic period here in Tuva in the 6th century AD, where a great Khan bids farewell to his warriors, his lovers, and his people. The soloist, People's Kumeji of the Republic of Tuva, Ayanol Sam. Kol küseltesinde Tuva Respublika'nın Ulus'tan Kumejisi Ayanol Sam. Oksana Tulush. Köjeyler. Orduda çalı çaraştan gınalarım, oğuldarım, sizlerimden halak çarıldım. Cüsselejim süllümöge gücü bile, cüsserge udurtuluşkaş. Göklerde hünnü ayını eskerbedim. Hılben жерден sizlerimden halak çarıldım. Şırgay dümen dört tavınlık çılgımda var. Çıra sayak ses tavınlık malımda var. Мұң қарап теңгеріп, мұң жұлып та чорбадым. Мұң қаралға тыққа дүрген көме алыстым.
жанарлы қалбақ құрмау. Қазіргідей жүгіріп аттарым, қара чал жоным, сілер бүгден халақ жарылдым. Сілер бүгден халақ жарылдым. Тыва Республиканың улустың көмейжісі Аянол Сам. Песня, которая сейчас прозвучит, родилась во времена советской коллективизации. В ней поется о непобедимом революционном духе советского агитатора. The next song comes from the time of Soviet collectivization in Tuva back in the 1930s, singing the praises of the young man who would ride around to different villages and settlements, bringing communism to the people. The song, a Tuvan folk song, is called Agitator. Шалғанышқа шақырайыны, соңғылдағы сұрғақшылар, сорықтылы агитатор. Соңғылдағы сұрғақшылар, сорықтылы агитатор. Буянмадыр Тулуш. Танец охотника. Buyanmadır Tulush, The Hunter's Dance. Angçının Samı.
Спасибо большое. Дорогие друзья, горловое пение – это уникальный вид пения, который притягивает нас своей мощной энергетикой, природной силой и каким-то таинством своего звучания. Тувинское горловое пение как музыкальное явление уже известно во всем мире. Это наше великолепное наследие, настоящая жемчужина тувинского народного искусства. Сейчас для вас прозвучат 5 основных видов тувинского горлового пения в исполнении настоящих виртуозов, народных хэмэйжи Республики Тыва, Игоря Көшкендея, Падыдоржу Ондара, Андрея Мангуша, Аянола Сама и Евгения Сарыглара. Айгамча оркестр баяр жағына чаңғыс оркестрде 5 ұлыстың көмейшісі бар. Шынавла көмейсі ғыттерге бүтінделігейді табаларны ол көмейсі ғытындан білір. Мен боларымға біздің арабысты бүгін базы көмейсі ғыттың хеверлерін танымыз кешілер базы көй болзы хөнігін. Жаштың сілерге базы өредік болсын. Dear friends, international listeners, Tuvan throat singing is known around the world. Even though there's only 200,000 people here in our little Republic of Tuva, people in more than 140 countries of the world have heard Tuvan throat singing. And now we are showing you the 5 different styles of Tuvan throat singing. We begin with the first style, Krume. Тыва Республикасының ұлыстың көмейшісі Игорь Көшкендей. Арасында қарғыра.
Tava Respublikasının Ulus'un Meclisi Batı Zorcu Ondar. Tarazında hevre sıkıt. Sağadımны sadırmay ol. Lay sınarla yanglanır ol. Lay ol. Tava Respublikasının Ulus'un Meclisi Andrei Vanguş. Tarazında hevre ezengiler. Tava Respublikasının Ulus'un Meclisi Ayanol Sam. Tarazında hevre Borbangnadır.
Тывар Республиканың ұлыстың көмейшісі Евгений Сарықлар. База қаттап 5 көмейшіске байырын жетіріп қалаңар арыш ташқашын. Шынала тываның адын тұтып жорғыр. Біздің ынақ көмейшілеріміз. Ажаңшың даразында арыс болса база. Пичи да болса, чейлі шығырақ күштік. Тавыларының ынақ хөгжім әрікселінге тұрасқаққан қойық үнік, қойлап жорғыр. Умызым The next song is dedicated to our tiny but powerful instrument, the Tuvan jaw harp, that we call in the Tuvan language, Homuzum. 사랑을
Национал оркестрге Тимур сейчас кашкынары. Кайгамжыктыр бо Евгений Саркылардын солдасы болсо мен ана шуранам орак бар жастым жейня шучела ана. Кайгамжыктыр. Дорогие наши друзья, сейчас для вас прозвучат тувинские народные частушки в исполнении народного хомейжи Республики Тыва, директора Центра тувинской традиционной культуры, солиста фольклорного ансамбля «Чиргельчин» Игоря Кашкендея. Частушки будут исполнены в стиле неподражаемого Владимира Ойдупа. В его манере пения характерно сочетание хомея и баяна. Our next song is a very special one. It's going to be performed for you by a man who wears many hats. Not only is he a great musician and a people's humeji of the Republic of Tuva, he's also plays a very important role as the director of the Tuvan Cultural Center. Mr. Igor Kushkindey is going to be playing for you a set of couplets, songs about love, songs about women, songs about haystacks, in the style of the great Tuvan singer Vladimir Oydupa. The song is called simply in Tuvan, Kojamak.
Ошуда. Тыва национал оркестр. Тыва республиканың устың көмейшісі Игорь Көшкендей. Тыва национал оркестрінің қол дирижері Аяна Монгуш. Дирижер Тувинского национального оркестра, заслуженный деятель искусств Республики Тыва Аяна Монгуш. Испокон веков лошадь для кочевника является больше, чем просто средство передвижения. Лошадь для тувинца – это верный друг, который помогает пережить все тяготы нелегкой кочевой жизни. А на поле битвы боевая лошадь никогда не бросает своего хозяина в беде и часто героически выносит его с поля боя. Следующая композиция посвящена героям, тувинским кавалеристам и их верным и боевым коням. The Tuvan people are a nomadic people. And being nomads, their most important friend is the horse. Without a horse, it is impossible to live as a nomad. In 1944, the Tuvan people voluntarily sent many soldiers and supplies to the war front in the World War II. This song is dedicated to a brave group of Tuvan cavalry members who fought gallantly in the war against fascist Germany with their horses. This song is dedicated to those Tuvan volunteers and their horses. It is called The Horse That Saved My Life. Tanım algan adım. Чондеш, аватавадеш, амытын харамнамын, чеве адым, шу.
Тува Национал оркестр Андрей Монгуш. Следующая песня – это наше послание миру. Пусть будет всегда над нами мирное небо. Пусть никакие, ни религиозные, ни какие-либо другие войны и распри не потревожат наш прекрасный и хрупкий мир. Пусть звуки игила и хюэмея объединят наши сердца во имя мира и дружбы на земле. We'd like to dedicate this next song to all of our viewers who are watching us wherever you are in the world, live over the internet. This song is a blessing, it's a wish, it's a prayer that we might forget all of our differences, no matter what our religion is, no matter what our nation is, and come together through the beautiful world of music. The song is named in the Tuvan language, Blessing, Yorel. Kıştың soğun mağılmağın kırarsan Arı qarcıqlanay dursan Jeri çurttan maratla canam Sülde sizi home.
Құдай дерім Оран таңдым Үжертінім Bağla жыбың ай тұрсын Арат жаным амыр тайбыңна жорсын Құрай 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 Дорогие друзья, вот и подошел к концу наш концерт. Спасибо всем, кто был сегодня с нами. Надеемся, что наши встречи в режиме реального времени станут доброй традицией для всех нас. И давайте, как говорится, на дорожку вместе споем любимую народную песню «Ашу текеё». Dear friends, we're going to finish off this concert tonight with probably what is the favorite Tuvan song of everybody in the world. All of our friends at home watching on the internet, we'd like you to sing along with us here at the Center of Asia Monument, the beautiful Royal Hunt Monument. We're going to sing the song Ashu Dekeo. Shuktor Lashu Despechebe! Ashu Dekeo! 만나리라에 신천 노동 장마오르다 괜히 솔로 신철레에 아슈댕게요 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 장마오르다 제니 성도 셋집에 아쇼댕게요 Şoruzu attık. Tampa National Orkestr kol dirijöre Ayana Monguş. Тыва Республикасының алдарлы культурының ажылдакчысы. Национальный оркестр Республики Тыва, дирижер, заслуженный деятель искусств Республики Тыва Аяна Монгуш. Анжаңыштың күндүлүк жаныбыз Монголе бүгүнкү оюн көрсөтүү адакталып дозулду. Дорогие друзья, до свидания. До новых встреч! Ура! Dear friends on the internet, out there in cyberspace, as you can probably tell, the concert's over. We hope you had a great time. Please come back to our website, tuvanorchestra.com, for more wonderful concerts and information like this. We're waiting for you here in Tuva at the Center of Asia. Please come and visit us. Thank you once again. Good night.